Болгар ехезембе пер чалихелле, пер культурла халага ханде бол, ну хай вайла ех пулны бе бол тилай жухне, калабар болгар утты болгар ехезенден уйрылза, хане еверлерейх, хайн пигебе, пиклихебе, княжесебе, тама таражаган мен булнанде халах пулнам. Халах пулнам. Общада? Хай первого травы замжала уйрылза тугасы батне ситсегенде уйрым патшалыкты васы батне ситне сак ухша сакненде ухша дуни ол савна билдерит. Пербергалы бір пик уйрым ухша жабат бузасы бұл хыйн менен ден патшин ден уйрылза тухне билдерит. Но шопталып уйрылза духна болгар патшалыгын ден савар патшалыгы уйрылза духна ден ешук. Ну уйрымракты не пух. Бұл жавинде чуваш халахын пір сыбеге болны, пызык сыбеге. Пір сыбеге. Алармыр бұл, пиге нумай сыбек халах тезе чуваш халахы. Пір ежек Шавымбада бұл шав сыбеклыхе, бұл авалықра таштақ көрінат. Нумайық бұлмаз Азербайжана газа келдім. Онда да екен белясу var ятлы область бұр. Онда болғырча ятлы юған жывық савырдад. Волынде шав савар ятне таштада упрана була чавық. Онда да. Вот облабзасын ку пюлерсы бар дени патне шам бегрехинде вот аккуратно онда да пюлерсы бар юнажарах полхар дени безем берле уйрылми биши пызык сыбык ондан бара авалхи картасынде шубашкар хулне де бежес бар дени водасы бар бұл водасы бар телмели сылнаса да савар пызык пілдерішлі хула булнам. Ну, евыч хула был на инде был в отраве. Теплень известен волнде евыч чурцин дентона, кирбес чурт пулна, теплый кирбес чурт пулна. Ондан десак мне савар пиге пурна булас. Мне хула ері давранде, авалхи булгарзем хюмезем тыцачавасанде сыхлах хюменде пиде валдиде швевзем стабулнам. Калыбыр иге рейд хурсадугас юман керешзине, ширет керешсине, безен сарлагышы мане хушинде парлашаба тарантаспа шуремеле сарлагыш булна, вара варине сыры сулдарасе. Вол нигам семерзе грейми пиде ширеп мен крепиш хюми булнам. Онда бушненде сырыда да вича калыбыр мен хытсалар засын бутулби хытсаларат. Виже хутлы болны да шав. Виже хутлы болнам. Виже валайында көрдіңіз барда. Виже вал, виже хюме болнанде, кашны хюме хушинде, хюме умынде, тада канавзен болны, канавзенде сыр болны, канавзенде деп сырмар шыв болны, бара сав менрен калыбыр удек шывынде буштарнанде, сав канав урлы ташман кашры бузасын, хюме батне сидетсен, тада шалзазен барса духна. Міншін. Былгалы бір утпа бұраган ташмана тыцачарма ядарзадуны бұл меккен. Пиде вайлы хүліне хула бұлны бұл. Пиде вайлы хүліне эберна утсаду хрымыр, тұршыбек. Пәрзей хушынче утсаду хрымыр хула ері давранде. Вара валязым телензе қаймалы халде бедесі бек. Чигелензе қаймал бад, убалензе қпарас ба чүлелі. Телен шавдендер зад. Пили хапха жұтлазығларды мемында пили хапха бұлны бек туйнат. Пили хапха. Волдер себе твада хапха бұлмаладан де. Ну, тені өткен қайран чавны земді, археологсың чавны зем бұлны кен. Чавны зем бұлы. Чав бұлмалыдара деп лавызасын. Вара хай вақытынде калыбыр савар хулиінде Адлызе Болгарстане патшалығы бітіне ғысын, салан жағайны ғысын. Бір бұғытыра бұл биде вайлан жағайза Адлызе Болгарстанын хайне еверлі шагыр хулыде булмадыгынна. Она да галас пулать. Самба савар хулин пилдериши пирин халықшын пиде бузык. Он бирге агасак кенегере авал хитчеваш хулы землятлы она малдан кыдартырмын деп бірміндіре деп кыдартым ку передачына бақағаны синсіне калыбыр камда булин авал хитчеваш хулысыне булас деп бузасын тарғашы ся кенеген есе булаңы бұлдарадыр. Ку кенеге Вузя хажат редакциясында тогда чувашская общество культуры центринче бур. Вот кунда сир загадартнесине боксасын вот Ибн Фадлан богадин диазын мандит тесе галашын жанжакта жакку тепсем буны мышбырде свар хулнясын не галать. Ондан бара пирен паллы историк Каховский чуваш халқы булсагайна генегере сам бешират
устройство города Сувара, пригород, мощное укрепление, сам город с крепостью Кремлем свидетельствует о том, что он являлся крупным военно-политическим и экономическим центром большого феодального княжества. Это я бракала нехинде, сабатих брать. Шерепледещий историк. Сабла. Удобушне Смирнов, профессор Пединумай, Савар Хулы Бирги Галать. Савар Хулынди Сюрсенеде, Парахтарашу Пыны Бирги Галасе. Унда пиде цапла стазем бурунда, керамика, кирпичерень, тамбран, хитре, манзем саут саба, пиденумай булна, тимрсе мышление, хес, кюбе, кольшуга, пиде цапла дуна. Бара итса білес келет. Шак хулазыне бер халі катар тұрмар, телеграф жазыне. Камы герниха шак хулазыне? Вот шак визе хула, визе передача катар тұрмарынде, хитрый гордиксне перен чавашхала художнике Владимир Иванович Агеев туна. Эберумба тилайшлеремер вот авал хижевашсын чаплышынды зейн портретесіне, хули зейн югердегесіне дурумар. Бара пуре перен пульче вол иксере яғын югердек. Шак югердексіне пурнеде бірле бұқсанде, шак эпширная балазын пурнеде бұқса, халі чаваш патшалы издательство уйрым книге гларать. Бұл книге аде авалги чаваш сингатлам. Бұл выдарлистам, хулын, хыды хуплашкалы книге булать. Вот шыпталып энер Владимир Иванович Агеев юлашки пандине ларца, юлашки югердике, юлашки пандине ларца издательствона пырса базе, падем югердике сене. Педелаев. Пір вғыды бір ктартна чешав чаважын авалхи чи чаплажын изіне бір передачыра. Терес. Шак передачырады ктартсан шавзен мәлі қалас. Портрет жезіне, тарцан Педелаев полны бұлыче бір режиссерак тапмайдар қажау. Ерен авалхи чавар сен, саваплы жинзен, сынарызыне, көчезіне бұрарға. Иде пәлзеугерні бек тойын айтмана, візене Владимир Иванович. Я б хош прожине бұғапта, калыбыр, ылтын бек переке хушласа ғаяп калыбы, ылтын дейч калашырмарынды, балем хужа, урықла қал курмата шук. Халмілі пульжінде ол шамбек әмірліге болса юлады. Ана бұл ағалдың ана мар ведь, бұл ширса хварнесе бұр продакта бұласы, шабысыне пәтембе шуда хуза тунам. Педе хақлысын бітсе. Ағы Алмаз Патша бұғадынден де шапталып, Чеваш патшалы хесек, авалхи Чеваш патшалы хем, Адлази Болгарстан, пәтембе жергелензе жетсе, сиріппензе кайына. Савындан бұшласан де бір Чеваш патшалықне шутамадығын айтпар. Касял пинде сәрі шултулдарады. Тавда бош Михаил Николаевич. Педелаев қалас тартыр. Мен қалас кетман, қалас жавабышнен жемін. Еп шутладып шав палғар, пюлер, сывар жерізім. Павалхи чывар жерізім візім бірін сываплы жерізім. Эбір туба тумалы жерізім. Шав жерізіне те бұрыттадақ азылдерзе қалас кет, қамыр таванзіне. Шавында кайза бірін тазалза келмелі. Шавында пуша таймалла. Кашны жулақ шапла кайза келмелі пулдырчы десе қалашын еді. Михаил Павлович, Ивашкин земсяктан құшта қалашын. Вот калы бір история білет бірінде. Польша серживе. Австрия, Венгрия, тада Германия, Россия, Польша серживне визе бая байлаза, подересся. Визе устен байлася. Польша серживе бедеть. Сәнюхне Польша патриотизм Италия рыбуштарынза шуғжағасы. Мен думалла, мен ле халыға сылзағармалла. Патшалық сүк халық бітме бұлдарады. Вара ти кирлі, ти терес меслет васым ұзағларасы. История тепчемелі. История роман земсирмалла, история юру земсирмалла. Халық история тепчедер. История білзесін халық вайлы болады. Хажанда бұлен әбір Нигама бұғынманлысын зейлет бір бара десе қаласы. Сәуін ғысын, вара Генрих Шенкевичдің история романы зем дұқмадығынасы, Немцевичдің история юры зем дұқмадығынасы. Цындаса да халық, хой пызық халық екенне, история халық екенне поляксым сәуін жүненлан зейлесі. Сәуін ба, вара Генрих Шенкевич бірге сәуінбек қаласы. Генрих Шенкевич поляксын характеріне сәудеретері ширзагдардың десе. Поляксын характері Генрих Шенкевичдің история романизм дұрық бұлын десе. Вот сәкна жуғышласа ебі, Чеваш халығын история
государства бараган история романсын бір пызык ярым нет тузап ерешін. Бұл вуниге роман рандырать. Премеш романе пирен ереченхи сакрымыш эмерсинчен она ширне ебе волтванадылда бюджетленжем. Иккимеш романе пирен ереченхи тваттымыш эмер Александр Македонский тапхарем. Ку романда бюджетлене дванадылда. Тебер романе Алтай даврашынди пулнышинжен чевашча кезем чавчухне премеш худ патшалық ажымырдан аsse моде вахытынде савын синжен ширна полда тванадылда халып кашал бюджетлит милленде бюджетле патезем тванадыл редакториясы махпадзем хундап хырем бара ыты роман земенде шак адылдары хинде бул серитмелле шак хуласем эбир Сиринбек аласны хуласем пурде унда пулассе эбир азынны жаплы чеваштын зем пурде унда пулассе Оны жүзуна Михаил Тавда Николаевич бузах сиренкене кірзем, шак портрет сенек тартырмыр, перенче важын чаплы жындысын сынезем, гержегізем пурин, чевашын келінче пульчырғызым. Терес, бұл книге бұл турышпей екен. Книге бузасын, сав книге темскерле писатель, книге жирна жүне пәдем қойын войне, пәдем тюнхавалне барады. Сав шамба книгере, чанжын талантлы книгере, сав писатель чуне хавале пурнатте, сав хавал булаган батне гужат пілдезе адвебе. Шамба кашнете ваш келінде, чаплы ваш келінгізен пулчырчы. Шапла жеш курса қалады, Михаил Николаевич Кулашкен жен. Ебе жұтлады патшалық выл қашан болады. Выл қажан чывашын книги бұр. Шауын чүнен жақ чывашын патшалығы болады. Апла бұлзасын, шауна кышт тюлетсе кыштақ қалашын. История книги бұлзасын. Шап история книги бірін патшалық негісіне бірдір. Тавда бұл сире бірін бәбірлі бұл нужын. Тавда бузах. Тавда бұл сиреде, Михаил Николаевич.